نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، فأوصي نفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله عز وجل، حيث أن الله تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، إن مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، وأن محبته ليست كمحبة أي شخص كائن من كان، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كمله ربه الكمال البشري واصطفاه لختم الرسالات وبعثه للناس كافة بالرحمة والهداية. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة نتعبد بها لله عز وجل، وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي أصل عظيم من أصول الدين ودعامة أساسية من دعائم الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. Ingkatan sanglit iban puji ha Allah subhanahu wa ta'ala tupu tunggal kanya. Amo in Tuhan Rabbul Alamin nagpapanjari habang sa manusia iban habang sa jin. Amo in Tuhan na Rabbul Alamin tag-amulahi singkatan tan pakarajaan, labi-labi na pakarajaan simbang sa manusia iba simbang sa jin. Mga katawtay manghuran kamaumaasan sing kami hapag iman, itukbal na to insalaku-lagu pagsarang suku pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan tan kanikmat-nikmatan hiyanug hara niya katutan niyo. Labi-labi na dirihilan pa kita niyo parwaktuhan, dirihilan pa kita niyo parsukuran, kabuhi mahinang natudan pahikakug kuyaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan pa kita niyo sa lagu-lagu parwaktuhan makahinang sin hikaulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy may nang parsababan hikadawhat na to sin ya angan-angan sin kita niyo
kasanyangan hadlaw mahuli amo na insuruga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yangan angan sin kita niyo katan bang man in kita niyo pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin suruga. Nahangkan mga kakasikuha pag-iman, hinangon na to ingkatan karandanan, ingkatan persababan, ami madawhat na to indirihilan sa labu-labu haadlaw mahuli amo na suga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan yang himati katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mapuso na to, hasupaya madawhat na to inya angan-angan sin kita niyo. Yari ibeta sin Allah ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, o kamu mga sabarang simbar iman, kabuwa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala simmattan kabuwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw to kamu makimatay wat malainkan in kamu yaun haka Islam. Ay mana niya inipon sin Allah ta'ala lami-lami ni mga bariman apabila masi-masiyawn in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iibadat sa pa Allah ta'ala pakatunga sin Tuhan Rabbul Alamin, sambil diagpakan sila sin kamatay halawng pag-iman amunat tumapuso nila in darauan haadlaw mahuli hangkan diayta sin Allah ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pagtag-ipon kau, pag-ibadat kau patuhan mo Rabbul Alamin sahingga sadya dakpakan ko sing kamatay. Ay mawugto ipag-ibadat to pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkitan niyo manaykod na lihawa mo singkul. Amuran maksud sing kita niyo piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Najari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in salagu-lagu dan nahinang persababan ya hidayat kato tanu sin Allah ta'ala mari paarama sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan ini nipaksa kato tanu natarabilang kita niyo dengha ummat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lasa sin Allah ta'ala kato tanu wala kita ni piasaran pirahan kita ni Rasul hasupaya sadya maamiin mahinang nato india akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang himati kato tanu sin aram Islam mga kakasiko aram Islam nahangkan mga palangon ko aram Islam pagkanahinang parsababa ni Panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hidayat kato tanu sin Allah ta'ala mari paaraman niya na insuway to lasahun na to in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu in lasa matutuot amu in lasa buku na in tabiyat paglasa tapak mga piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakal lasa tapa asawata lasa tapa anak asawata paaso kampung ta suway liw ding hayat to mga kakasiko aram Islam amo yan in suway na to amo in danundaran halawm simpikilan sin kita niyo suway palawihon na to in paglasa na to pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ding hakatan kana siyang purna sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampul na pagkamano siya sa mulya-mulya piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sa pinig siya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kahinapusan parda akal sin Allah ta'ala kahinapusan Nabi magdasin risala magdasin aram Islam magpasabtak sin aram Islam mga kakasiko aram Islam piyarasin Allah ta'ala pamano siya saplang nagdarasin rahmat nagdarasin hidayat engha Allah subhanahu wa ta'ala dahing hasababiyat to impaglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat sa lagu-lagu impaglasa pa panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahing hasabab yan magtag-ipon kita niyo
magad sadya kita niyo, uno-unin biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kakasiko aram Islam. Uminang kita niyo sin hikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipag lasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ni usulan sa labu-labu, puunan sa labu-labu sin arama. Hangkan kaya wajiban, in tiap-tiap sa barang muslim, usog babae, in subay tuod, lasahon nila in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiranan kaya pag-arama sin aram Islam, para sa sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ta ini paparan, sa hugot-hugot, sin pag-iman sin kita niyo. Bihan mga palangon ko aram Islam, biyita sin Nabi sallallahu alaihi wa biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, an-nabiyyu awla bil mu'minina bi anfusihim min anfusihim. Imang in Nabi in panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suway labi ding hakatan amin saba sin mga bariman, labi ato ding hakatan halam sin pangatayan nila, inlasa nila paginhawabaran nila, paarta nila, paanak asawa nila, hakatan manusia, suway labi in kagawut sinlasa nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biana simbita sin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Yan imbita sin panguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyapahan niya amintang ukum milik sin ginhawabaran niya, amunin Allah subhanahu wa ta'ala, di tuod masampurna in pag-iman sin hangkatawrain kaniyo, sahingga in kaaunan kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, labi kalasahan nila ding haginhawabaran niya, labi kalasahan nila ding haata nila, labi kalasahan nila ding mga kaanakan nila, labi kalasahan nila ding hakataan manusia, ay mga palangon na aram Islam, suway palabihon na to illa sa singkitan niyo panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ding hakatan. Hangkan di ini kaya ita sahi anna Umar radiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Yarin beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahong hi Umar hawaktu man yung niya in hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timindog siya namong siya ukaw daak sin Tuhan, wallahi sima pa siya sapahan kulaw niya pa Tuhan, in ikaw law niya labi kalasan ko ding hakatan uno-uno, malaingkan pabaran ko unoy nagis ng Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar bukum biyatto wala payatto sa uno hatta akuna ahabba ilayk min nafsik, sahingga in ako labi kalasahan mo labi din kalasahan mo pag ding haginhawabaran mo. In jawab sin Umar radiyallahu anhu, faqala ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shin hatta min nafsi. Biyawin niya bisaranya, siyapahan niya pa Allah, sapahan ko pa Allah Ta'ala, sabunatod, in ikaw labi na kalasahan ko, dahil hakatan uno-uno sambit paginhawabaran ko. Bihan in paglasa, sin mga kasahabatan, mga kakasiko akam Islam. Hisiyo pa limiyo rin katutan yung hazaman na tubiyayon. Limiyo in paglasa sin mga kasahabatan, papanghunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaon nila kikita, kiyama masahan, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ginhawabaran nila, pangarta nila, ingkatan, tiyok nila, maun paagam Islam. Siyang saan nila paagam Islam. Lasa nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, waktu man, al-an ya Umar, ampakaw timubtob. Ampa na ko Imam Umar, hatin niya mga palangon ako agam Islam, impaglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam subay labi ding hakatan.
sa tading mga wajib piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala sa laku-laku hatiap-tiap muslim mga kakasiko agam Islam sa tain ini mahinang siya mo inlong ta ini mo in paparan mahut sin pag-iman sin kita niyo apabila yaon masi-masi impaglasan nato mga kakasiko agam Islam suway pakusugon nato impamawpong nato hapaglasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hakatampya pamyari sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala biadin kaagidi kita niluma sa papanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin siya nakawidda daing hakatan piyawidda sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hakatan Nabi daing hakatan karasulan impanghu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa talabi sa suuk-suuk pa Allah subhanahu wa ta'ala impanghu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing hakatan daing hasababiyato mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala suwayat amuin padukutun na to pabigitan tong singkitan niyo impaglasan na to panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tain Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam landuin kasilasan niya paipon niya apa umat niya sambil piya ngayon niya iuhulat-hulat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala indaawa niya in panawag-tawag niya pa Allah bang mantay maun in sapaat niya pamaumat ni hadlaw kiyam nang kani kita ni paksa dakula nahinang kita ni umat sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu isapaatun ni hadlaw kiyama iuhulat-hulat niya to piya pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man masapaat ng umat niya nabiyadi ingkari mga kakasiko agam Islam sapa atong kita niyo si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang nato siyo sulang impardaakan niya wala nato piara ragpus biyadi ni paglasa pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataon nagtarawa biyayaon in kami ini malasa papanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalibang mubanding-bandingon bang muliling-lilingon ang panasimihag pamaytasin Allah ibang pasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daman nakalayo na ning hasunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdaraawa sila malasa sa siusulang na imbayta si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam siusulang na mga kakasiko agam Islam hangkan bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim tanu in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam landu tud impayunya pa mga beriman landu illasanya di siya mabaya majuljan na in ummat niya hadlaw mahuli inaman di hadunya labi-labi na dagpak padlaw akhirat ang kabita sin Allah ta'ala sabunatod di matong na kaniyo in Rasul in daak sin Allah subhanahu wa ta'ala min anfusikum dain hatuwanan niyo dain habang sa Arab karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam piaratong bukun habang sa tausu sa habang sa Arab sabing Quran bahasa Arab in mga Quraysh din nunhaw mga kakasiko agam Islam lasasin Allah ta'ala piarahan sa tamaan iting katan uno-uno kasigpitan niya na namsin kamu simipit sabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapag talian hapag masusahan hangkan intuyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga beriman piyadiin sadya kanila sumanyang sila hadlaw mahuli wala nagpatilaw ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagpasampay wala sa nang hayanat sin risala sin Allah ta'ala manahut maaslab inununo hikarayaw sin ummat niya piyasa sampay niya ununo hinang ibadat may nang parsala man hikarida sin Allah ta'ala pa ummat niya piyasa sampay kata damikian wayruun da isabdaing hamahinang kangian hikawinsana hikajujana sin ummat niya hadlaw mahuli piyapa anib niya raisam piyapa hali niya raisam mga kakasiko agam Islam daing hasababiat to dumatong kating pangasub biyadiin bahain paglasa para rasul biyadiin bay paglasa matan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya ba sin mga da'wa sin kaimanan ipaglasa biya ini bang lumatong adlaw biya ini atau biya di in jawab niya mga kakasiko agam Islam
بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد من الخلق. Subay muna impaunahon mo in Nabi sallallahu alaihi wasallam impang Hindu niya uno ni inaparatong si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo yan paunahon mo paunahon ding hakatan paitasin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yarin baitasin Allah Ta'ala at o kamu mga sabarang beriman usok babay ayaw kamu manguna-una mangliulakad asara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manghinang kamu agama sin wala kya asara sin Allah Ta'ala imasin rasulnya hal syara'a lakum min ad-dini ma lam ya'dam bihillah uno aung kayan panglamud-lamud niyo nang hinang naghidjato sin agama sin Allah Ta'ala naghinang aung ba panuot sin Allah Ta'ala kaniyo sa kalihim yang kita ini ni agama na in agama intagda po sin agama tupot in Allah Subhanahu wa Ta'ala tupot in Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan di kita manjari ubos na bibayta sin Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina hadlaw yan siyampurna ko na kanyo in agama ko iban siyampurna ko in kanikmat-nikmatan doon haram Islam hangkan jakpat in manusia yaw si halikon sa sinagam Islam madawhat niya in nikmat kasan niya nga dunya akhirat mana ni manusia wala haliko sa sinagam Islam kajuja na andakula kabinsa na andakula di pahadunya labi-labi na hadlaw mahuli sata karidaan ko na lang sin Allah Ta'ala kanin pag-aramahan amunain agama Islam pag-araman sin kita niyo alhamdulillah kita niyo yari kita niyo nag-aarama sin Allah Ta'ala agama Islam nahangkan naglando na kita niyo nag-aarama sin Allah Ta'ala palandun na to ayaw naman huminang sin mahinang parsababan hikarwa na to ding haliko sa sinagam Islam amo yan mga palangon ko agama Islam in beta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban uno na in beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo ini pahinang kato taniyo parkala agama na doon na sadya kita niyo kamu wattaqullah kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo in maghinang-hinang kamu sin hinang ibadat sin wala panuguti sin Allah Ta'ala basin Rasul niya wayrun usulan ha agama Islam karena ngansin ibadat inyan intagdapu tuput Allah Subhanahu wa Ta'ala di matay in ibadat sin kita niyo apabila di tumingil harwain kitabullah ibasin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaliling-lilingon nato banglaw ini ibadat aw nabahayang puunan ding ha Qur'an iban ding ha sunnah nabang wayroon na mga kakasiwa agama Islam ayaw na kita niyo magluok-luok huminang dunaon di da kita niyo tumbasan sin Allah Ta'ala gaman ihisabon pa kita niyo para inna Allah Ta'ala inna Allah sami'un alim samunatun inna Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat nakarurungog sangat nakaiingat nakajajara sin uno-uno kakahinang sin ipon niya bihan mga palangon ng agama Islam uno pa ni karuan niya sulukul adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa yatahaqqaqu bi umurin minha as-sana alaihi ini karoding ha mga pangilahan tanda matan impaglasa mo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam suwaya umpia agad mo ha kignut ko hibal mo haon adab mo pangaddatan marayaw sibu danay man naman hay mumungan iban ha kaulpin ha kakahinang suwaya unin adab mo para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa may tama taon na buwal biyayaon wayroon na pag-addat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadin indagos yaon nabita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumulang naman impaktasin mga tawin halipulo impaktasin biyan halipulo sumulang naman habayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin yaon na matampal na impaktasin biyan ni mga kakasiwa wayroon adab wayroon adab teng hamariya ini dumakbus suwayin kita mamutsi kita para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labay ding hapag salawat ti akan kato taniyo
Bang nato karunungan ingan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumalawat kita ni. Hari indiin na kau binaybayan, hari indiin na kau waktu. Ti akan katutan yung mga kakasiko akam Islam. Wala ti utat impagsalawat hawak to ini. Wala ti utat impagsalawat habulan biya ini. Ay hari indiin na kau mga kakasiko akam Islam. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iya dibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sabunatun inna Allah ta'ala ibasim mga malaikat niya yusallun sumalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu daing hasabab yato ukam mga sabarang beriman sallu alaihi salawat kamu papanguna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karunungan na to ingan hari indiin labang masapot ingan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mamudji kita niyo sumalawat kita niyo sa ikot-ikot mano siya ding ha mga ummat si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang karunungan ingan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam di misan magsalawat tunhaon damikyan ding ha mga adab amuin adab mo para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin ayaw mo siya amuin sabutun mo siya bukum biya kari amuin lanlanun biyasin tabi at ako matawaro mo long ihikuan biya ini atawa tumakkaw patay manghud mo paama mo nalabi na in Nabi sallallahu alaihi wasallam kana misan in Allah subhanahu wa ta'ala kamatauran ding ha mga ayat in adab ini nakawidda ding hakatan impaktan niya hain sinallahu ta'ala kanabihan ya Musa ya Isa adapun inna minatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhar rasul ayyuhan nabi sakali kita niyo biya kahilan lanun nato sa tingan si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukum biat tu mga kakasiko alam Islam hangkan dia ini biya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala at tidak bukun sadya mo amin ngan sadya lang ta Muhammad la sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadwa'i ba'dikum ba'da ayaw niyo panghinangain tatawangan darang layan para Rasulullah sallallahu para Rasul pada akniya antara niyo biada sinamuin biasin kabiyaksahan sing kita biada sing kabiyaksahan sing kita mga kakasiko agam Islam damikyan ning ha mga adab suway natulang buon halraan in sunnah sin Nabi in hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam uno ni beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na amuyatu in hibaita nato amuyatu in kaharun nato lakuun nato sabab in Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya maghimumungan mangbukon wahi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wahi ding ha Allah subhanahu wa ta'ala in ding ha mga in gua ding harila sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan uno kya gua kya laptik kya baita ding hadis sahih ding ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ding ha mga adab na suy nato amu in lakuun kahalarun mattanun in katan uno kya baita kya bungat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ding ha mga min alamati mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimuhu wa tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam la amu in lakuun mo siya sa kahangaron mo ingkatan uno bita niya hawayroon paggawa-gawa hawayroon pagduarwa uno ni kabaita si Nabi sallallahu alaihi wasallam inyamuyat tulong ta mga kakasiko agam Islam misan pa nagpugdan na kawayan sin ginhawa baranta kawayan sin nafsusa hatat kala inyang baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam tay kurin yan puta kawaa imbaita si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kakasiko agam Islam demikian ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam alamat pangilahan si matan malasakaw pa Rasul sallallahu alaihi wasallam suway ikaw magad kaniya suway ikaw magtaat kaniya hapamando si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam impagtaat pa Rasul dahing ha mga salak-bulak alamat sin lasam pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hangkan biyata sin Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Baita sin mahasut si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Baitan kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banging kaunan nila matan sila malasa pa Allah. Baitay sila. Amin magad sila kayo. Fattabi'uni ay magad hapamano sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang kamu miagad na hapamano sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalasahan na kamu sin Tuhan. Napila nabiyaw nagbuwal mala sa parasul sa iya si musulang dangaman. Nabiya din hikalasa sin Allah Ta'ala kanila. Biya din hikaampun sin Allah Ta'ala kanila. Bang mismo si musulang sila hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan sa tain Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasuntuan sin kitan hapag ibadat na naman perkala pag dunya labi lamina perkala pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala uswatun hasana sarayaw-rayaw suntuan upihan sin kitan niyo pang perkala pag ibad sakali maghinangkaw ibadat maghinangkaw ibadat sinya wayrun hati na hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala niya kaya panghindo pa Rasulullah sa mga kasahabatan niya wala na kaingatan sin mga tabi'in sakaliin kita mangliw lakad hama ini huminang sin mga parkala sin wala na nahinang sin mga sila dahing hasababiyat to mga kakasiko ang Islam na dahing mga ini diha ini amoy mga sila naku walaw na mala sa kami bang mabutin Rabiul Awwal na mag-ihtipal, mag-celebrate, lain daawan nila ininimala sa kami parasul. Bunal bahain niya to. In jawab niya bukun niya to imatan mala sa parasul. Biya na sin kiyabay, tasin kita niyo, suway kita niyo magad, hauno-uno na kiyabay, tasin namin na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nakapangdakin rasul bang dumatungin Rabiul Awwal, pag-ihtipal kamo. Pag-celebrate kamo. Wala, damikian yung mga kasahabatan. Iman sin mga nakaurusin mga limpa nila. Wala nakahinang simbiya, nagkahinang sin kita ni Haini. Mga kakasiko aram Islam, mamarahina. Uno-uno na imbita sin Allah. Iwaling hasuna sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamarahina inyat to mga kakasiko aram Islam. Damikian, beta, deng hama min alamati mahabbati sallallahu alaihi wasallam, adamul gulu. Dahil mga alamat si malas ako pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw ko mangliulakad kaniya. Ayaw ko mangliulakad hakap tangan. Awno no kiyabay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway tay maun mo uni wasihat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uni wasihat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarin baita niya la tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Matampal fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasuluh. Rawahul Bukhari. Na ding mga tanda malasa ka pa Rasul dungi imbayta sin Nabi. Hadisun sahih Bukhari. Unin lagi niya la tatrun ayaw niyo ako pagpudjihan. Mismo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam liyang niya rin umat niya impudjihon siya. Ayaw niyo ako pagpudjihan biasin pagpudji sin mga Nasara anakin Maryam Isa alaihi salam, di adin yung pagpuji nila. Sama tao padawan na isap sing kebanan. Bukun day sabi yung pagpuji, tabi asin pagpuji nila. Ha? Sa naningod-ningod. Naningod-ningod kita ni Hanasar. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Isyu in naningod-ningod hadu kay agami sa lamod ay dito hadu. Amo yan mga kakasiko agami Islam, ada pun imbita sin Nabi, pamunganin ako ipon. Ipon sin Tuhan. Ipon sin Tuhan. Iban sin rasul niya, daak niya. Amo yan itong mga kakasiko aram Islam, damikian ad-difa' anhu sallallahu alaihi wasallam wa nusratuhu, amin manglihil kita atawa ka magdipin kita sin uno-uno na sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian inuno ni mga dumihil syubahat hasunna sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasuwayatun lang ta hipatarang kanila. Ayaw magpasad mga kakasiko haram Islam dahil hamaray ni hikatawang na to amo na impagpasaplag si namin aram sin Allah subhanahu wa ta'ala long tabiyahan lang bil kitab wa sunnah amuran mga kakasiko aram Islam inamo ilong tahikakwan sin kita niyo sa ta na ini dainunhan in uno-uno na kalau ang lang sin mga ulama al ilmu qala Allah wa qala Rasul
In ilmu mattan, bangkaw naklalawak sin aga mamattan, timitindog haka sa bunalan, yarin beta si mga ulama. Al-ilmu, kala Allah, kala Rasul. In ilmu mattan ka sa bunalan, amuna in kala Allah, kalam sin Tuhan. Halam sin Quran, mahamulya. Iban wa kala Rasul. Iban sin sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kala fulan wa fulan. Buko na milaw ni agi hikwamin. Agi singguro biya ini. Sa iyaw na matampaling kala Allah wa kala Rasul. Doon kita ni mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan ampunon sin Allah ta'ala. Yung mga pardusahan sin kita ni katan. Manahot maaslag. Amuin makasud kita ni hajumlahan si mattan. Namuin mattan malasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام شيء ما فرحوا به فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نعمل كعمله فإذا كنا معه فحسبنا. Yari mga kakasi ko ang Islam para po sunnatu biyadiin imatan paklasa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyan na sinasabot sin kita nyo hayat to. Bang natunahinang in mga yato na di magbus nagmanyatakan impaklasa na to na panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun sa habulan Rabiul Awwal. Impanghati nila habulan ini na nahinang nila ipaglasa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kamattanan niya wayroon di magbus doon yung paglasa nila para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaman timampal in kalamma sin na mo yung paglasa nila para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maita sabab sin sulang hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katan sulang hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in katan yan di datay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato na kahinapusan aun hadis ding Imam Bukhari ding kan Anas ibn Malik ang buok Arab at niya gimbahanon long tabihan inagin niya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa nangasubo siya bang tungusin kiyamus sa unin jawab sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puno long ning kiyamat sa in sambak sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanya ma'adad talaha uni piyak sadya mo kanya nangasubo sa sinadlaw kiamat injawab ka na sin Rasulullah uni piyak sadyahan uno siadya mo inangin niya hubbullahi wa rasuli piyak sadya ko lasa pa Allah iwan lasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amo yato intiya naman niya nahang kani kita niyo uno isabihin ni kataraman na to haadlaw susungon sin kita niyo subay muna ini pagsadya na to inlasa pa Allah iban lasa pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena amuran in hikasan yang sin kita niyo hikasong na to pakasaditaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan anta ma'aman ahbabta in ikaw yan na hajumlahan na kausata na ko'y masin mga kialasahan mo ay mana niya bang mo kialasahanin tao yan na sa lami-lami na kialasahan na isab ka mga kakasi ko ang Islam amuyat to murah-murahan papakbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian na to haadlaw ini ampunon sin Allah ta'ala in mga pardosahan na to manahot maslab
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل في العالم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقم الصلاة.